Lava luna lofa Vivia tuia Otoile ali Awawa nao ia Tupu sili sili So far my town fire la la yeah yo vale atua yeah so umalava me uma oile langi malelalo langi dei ya also find besenga ile atua elelei o tuliva Ia vi ia lava le lofa mareanga le lei o le atua. Awa ua ia whaio me malava mo i tātou. O lona ngā lofa e tu mau pia lava i le mālue lue. E le li liu. Ai tu mau e whāvavau. Whāvavau lava. O le au whaita wina. O sina upu mo i tātou e te talai o le tātou whaita toa. E whauru whale atuai mai loa atuai le langi o lo tātou no moni. Awa lo tātou te mā o ia e whāvavau lava. Ioane o lona matau pe lima. Ala o whaita wina mai le whai upu mua se ia whangata mai le whai upe tolu. Ua mawai ia mea. O nao o lea i le tau saminga o Iutaia. Ua maliwa e ai e su i Jerusalema. O Jerusalema le taelenga. E lata i le whaita toa mā moe. O pe tesa lona ingoa i le upu e Peru. E lima o na whapaolonga. Tata o toai, tangata e to tele o e mamai. O e tauaso, o e pipili, mai mai tina vale.
o whaatari ai le ngaipo o le vai. I le vai i le tū whale nganga. O lo tātou vai i a Yesu o ia o le vai i tātou te olai. I lona toto e wha ma wha mangalu nai o tātou tino. O ia o le puluvanga, o ia o lo tātou malosi. A tono le nei taimi o a whātia o lau wholaunga. I lea laware ngasi o lo whapena o na saisai ti ai o lo tino. O lo whetalai Yesu o ia o le vai e te mālolo ai. Lili watu ia i le langi ma whapeane, Yesu e le mapusanga si lie. O lo whangia o puapua ngā ma whaingta. A whai lava i lo whinangala o te savali ai, po ina mai o le malosi, ina ia o savali ai. E leise mai, e leise puapua ngā, e manu malo mai i a Yesu. E manu malo Yesu, i mai ma puapua ngā. E alofa le tua i a te oi. E alolofa fo i mātou le seu fafonga o le tai a for Radio Samoa, mo o tau umalava. E lena o le nei aso, a o aso umalava, o le vai aso, ma le tausanga. O le mea lea, pātaritari le fio mai o le li i le nei tu la. Pangai po le vai. Pāmamai nai o mai a vese mai o tātou tino. I le suafa manu malo pelo Yesu Kiriso. Amen. Tātou talo. Anganga pa iai. Mafuta mai la wa fio. Lo leo le file mu mātou te mana o mia ile nei tula. Ia e ta ia te mātou tawhatawhane o vai e tawhi le mu. Pafosi ina mai ai olo mātou nei anganga. Pa inu ia te mātou le vai sau ino le ola. Pa papatiso ina ia te mātou lau papatisonga. Ofi ia te mātou. Ia wa au. Maleanga le lei. O le sifa fonga o la hawa fio. Alo fangia i mātou le nei tu la nganga pa iai. Ia e ta ia te mātou. I le toto pa ia o Yesu Kiriso. Wa awale matatalo tuai. Amene. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize that life's not always fair, run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. By the blood of the Lamb and by the
you have a broken heart, raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. Greater is He that is within me, and you can praise the hurt. Ia whawhtai vi ia lalofa mareanga le lei o le tua. Ua tātou ona ulia mai i le manuia. Ia e mua pe lava o le vi inga ia te ia e whaavavau lava. Ia o le nei tūlā ia e le mawhai ona la aloa fo i o le nei prokalame au noa fo i mana whaafeilo i atu. I le tō tele malama manu o le atunu u male au mai moa le au paanga o mawhai ona mafuta mai. Vi ia le tua whaaftai o lo tō maua pe le soifua la le lei o lo mawalunga pe lava le masina. O lo whapena fo i lo nā lofa muti vale i ati o tau ia whapea fo i le nei tū. O lea la whawhira i atuai i le au wharupenga i le press tene o le siwafonga o le tai for Radio Samoa le sasunga i a se polona tanu wasa. Ia, whira i atofoi i le tōtele fo i le mamaru o mawhai o le mafuta mai o sawa fo i lunga le alu o le tātou telefoni le tū le taimile nei. Ia, whapena fo i le mafuta mai o le siwafonga o le tai fo le whatonu. Ia whawhitai tele lava i le awhionga ia whawhitai tu le epasua. Ia vi ia le lofa mareanga le lei o le tua. O le tātou porkalame whaino fia lava i le nei tai au. O le mare nei tu la. Ia mare nei tu la fiafi. E peto e sili lava i tātou i le tu o le tauma whai lava e wha manatu atu ia te o tau. Le alofa mareanga le lei o le tua. O whai umalava i le tua o mea umalava i na ia tātou o na ola ma fia iai. Samoa o oi o le atunu tofi. O oi o le atunu ua maea o na mata manga umalava o i tu e fia. O oi o le i e vivia. Ia o oi fo i o le atunu. O te popole fo i ma o mai ai nei. Te i fo i wa ulanga o se maa. Ia o na whaita wina leo au. Ia e pau lava o la tātou. Ma futanga e whapena o na whai. Ia o le tongi mai lafo atu. Ia o le taimile nei. Ia mātou whaafitai vi ia le lofa mareanga le leo le tua ma whai o na tātou whelo ai. I lunga o le tātou openga te whai langi. Ia o le taimile nei. Ia i tātou umalava o ma whai o na mafuta mai le netu la. Vi ia le lofa mareanga le lei. O lo tātou tamā. Ia, o le a tātou se pese le e vavai ai o hoi o re neitu la i ona taliu mai leo na wha solo atu leo le tātou porkalame wha peo na masani ai i le i tū la o le loa se 4 minuta tia i le i tū la i ono. Ia, o si mai alau tō wha fonga e se pese wa saunia mo o tō le neitu la. Samoa. Alomaya. Ole vi inga ile tua. Ine au kitsa luma. Yeah. Peo la tabita na simba luma ole tua. Se ale me tele se mayai. O Yesu. Le au fia poto mai. Tato si ile fa petai mu amole vi.
ese ese e mai la usiva. Le matango fie lato o faola ina. Wasuia nei ole olanga. Uasiva nei faale anganga. Wa o fia fia. Yesu ilana faola tanga. Wa o fia fia. Yesu ilana faola tanga. Le matango fie lato wa faola ina. Wasuia nei ole olanga. Uasiva nei faale anganga. Wa o fia fia. Yesu ilana faola tanga. Wapatili mama Ia whaapatai wa tōtari mai a tōtō whaasalalanga re nei tūla wa lua sa furumale 5 minuta te ane nei tūla e ono si whafungo o re tai a Full Radio Samoa i le a ai o Long Beach. Ia ore i tūla fuilane nei e mana tua i tātou o tātou tua a. Ia pore whanau fo i po wai lava o wha ngasinga sea i le nei taimi vi ia lewa lea tua o wa olo ia sila fia o me o malava o lo tutupu i lo tātou ni yola. E le mawhai fo i lana whaasola i ore moana i mātou i au noa fo i masa mātou whape atu. Tū mau pia i le whātua tua, ono sai, pāpalepale, ono o sila sila lea tua i o ti ngā, e mālama lama fo i o ia i ati oe o ia na whai o oe. Ia e le mātou te le mai loa fo i lea tua i lona whine ngalo, a tasi lava le mea mātou te i loa matari tonu iai, o lea tua, o lea lofa lava ia. Ia a whai lava o e nā i lo lawa, o lo mauta, no o mala alafanga, po mauta ngasi ngasi o e whaarango longa mai whaafonga mai ere nei tūla, ari a mataini o le ni pese o saunia mo o tau. Ia o ngā ona tātou, te talo whaatasi, ia masi tia o tau i lea tua, e tu sai ma whaarawe lawe o lo o tau whaafenga iai, tātou talo. Lo mātou ta māpa ia, o le tangata sa e whaia i o lima na parapala i o lima i le lau ele. Neli ia lo mātou ta mā ua parapala o lātou tino i mai ma wha mai. O te si tia i lātou i o wa awalofa. Mana tua i lātou lo mātou ta mā i lau whetalainga. Ua le lei. Wa malia ato toa o lo loto ma lo wanganga. O le nei tu la lo mātou matai e. Mai o lātou moenga. Maota o lawa ma la alfanga. Pa mole manatua i lātou i le nei tu la i au vāvenga. O vāvenga umafo i lava o lo totoe mo i lātou o lo whapena. Ona e sila fia i ate i lātou i a whaia whapea o lo walofu marawanga le lei. Neli ie manatua i lātou i au tālu sanga rea ngangapa i ai. I le suafo Yesu Kiriso. Amen. Ponga i le peso la tai natu mo o tō re nei vai tau, ia e vavai ai foi o re tātou ni whāsana launga.
oia olo manao. Yesu wana oia olo manao. Wana oia olo manao. Wana oia olo manao. Yesu wana oia olo manao. Wana oia olo manao. Wana oia olo manao. Yesu wana oia olo manao. Kokoe Yesu a ekufie mau. Sisu todo ebe. Kokoe Yesu a ekufie mau. Sisu todo ebe. Kokoe Yesu a Malo lava i o le teminere tali mai sa to whātaralanga ua tolu sa fulu mara tolu minuta te anele i tū la e ono si whafongo o le tai au for Radio Samoa. Ia o le asiasia to fo i o tātou komeni a pei o na tātou na masani ai. Ia whaafutai lava lu isa whamausili. Ia malo lava le soifua la le lei a te ore tua fine. Ia whaafutai le mafuta mai. Tau anuu. Ia angavale le tofa i marifetalainga. Ia whaafutai vi ia le alofa mareanga le leo le tua. Ia o le tase fo i leo o le sui o le siwafonga o le tai au fo Radio Samoa mai i au setalia. E ngā lua fui o ia i le eva i le aso tōna i whapena ma le tua fine ia maina. Ia malo whaafutai lava o manatua pe lava o tau i tauro sanga. Ia le ngata i leo o tātou talo i aso uma lava. Ia mātou te alofa te lea tu ma o tau whaafutai lava le ngā lue. Ia o nisi fo i tātou fto ama whai o na mafuta mai le netu la. Ia wa tau nuu mai i ngā ruenga. Ia o le nei wa mata fo i o le tātou au nanga. Ia whape o na tātou na masani ai i le nei aso. Ia se taimi o luma. Ia na o tau sila matatanga e mai fo i lea. Ia wa sui atu fo i le lau. Ia o lo whape na o na pai malanga mai fo i le tase o le sui mo le nei aso. Na te whape na o na whaawawina o le tātou porkalame. Te i o atu i le whai wina. Au le nei tu la. Le au mafuta umalava o le sifa fonga o le tai au fo. Sa moe whafo atu ma sa moe tala mai. Ia vi ia le lofa mareanga le leo le tua. I la au tau tapaia. Whaftai la au tau alofa whamaoni. Whaftai tele lava i ngā luenga puna wai. Whamanuia atu lava le tua i ati au tau umalava i tarosanga mo i mātou fo i le nei tu. Ia vea pea le fua. Matuatu pe ilo nā fio. Le vi inga e te tau ai. Wa sau nia le pesere nei mo o tau. Ia ai usi mai o lau tau whafonga. I le pese wa saunia ua tolu sa fudu ma le 5 minuta te le tulai ono. I whafonga o le tai au for Radio Samoa. Ma le pese wa filifilia. I will love you, Lord,
Ia malo lava. Mua lava ona whaapai malu watu le pa ia mal mamalu le tatu au mafuta. Nei whapea o tau ai ua whaalea o ngā ina o tau suafai. Ta masani ona tau lau wina atu le mafuta mai le tatu live le nei tua. So ia mataimi lava whapea on tatu na masani ai. Ai ona ua ye for the swing of fau le Facebook. Ia ua na o tatu ko meni lava. Ia ua le mawhai fo ona ilo atu ai o tau suafa. O le ala le whaapai malu atu ai le ava mali whanalo. Mali mi ngao. Ia ua sui fo i o le Facebook. Kumla na ia style. Ia leo whapea ina o ko meni lava le mawhai na ona whaita watu. Le ala le na whapea ua misia lo suafa. Ia whamalie. Tau whamalie. Ia o le ilo fo i mātopo e wanofono fo le Facebook. Ia so sui ala tau style. Ia ma la tau format. Ia lea na tato ko meni lava o mawhai ona maua, mawhai tau inia le taimire nei. Ia ma le awa lava ma le whaarwalo. Ia masani lava i tātou le atanu. E alu rose malanga fo ili ale whanau i whafo. E ia le upo le tamā ma le tina e whapea. Talo whai isi au tama. Talo whai isi au tama. O le tinala e masani tele le tina le upu le nā. Ona. E lo le leila va le tina. Toe mana tua le tina le iwa o masina sa ia ona tau aveaila na tamateine o lana tamatama. Po le masanga foi. Ia po le triplets. Pape fela pe whape le wo te tonu o le malo. Wasi i lima o le ala tau ona o e pui puia. Lo tātou Saolotonga. Tamo ai. O le toa tele i o alo mawhanau o Samoa le tonu le malo. Awa aine fo i ilo i mata o tina o matama. E ana whanau ne. E malingi lava. E popole fo i lava. E moni lava lo i ail fatua tua. Ai popole fo i lava. E whapena fo i la tua veterans. E tapu wa i fo i veterans. A o i la tau. E fau te tonu o le malo. E tau le taua o le pui pui ina o i tātou. I lo tātou file mū ma le Saolotonga. O le tele fo i o veterans a e talatala noa to fo i ai. Ia e whapena umalava i lātou le alo lofa. E le ngata i ainga. Ia whapena le whanau. O lo tutu i luma i pui pui i tātou. O le whamanato tuai le tātou audience a tua lava. E leo nau Amerika. O lo whapena fo i New Zealand. O Australia, o Guam. Ia po whea lava. O Hawaii. Ia po Siapani. Po whea lava i uma lava alo mawhanau o Samoa. Manatua. I la tau i la tātou talo. Papena fo i ainga o lo tāpuai. O tu i mai ala le tāpua inga. Tu i mai le savali maritangi. Le popole pau lava lo la tau manatu malo la tau te talo. Le tua pa mole mole mana tua si au tama. Mana tua si au tama. Manatu foi la i upuna. O upuna e au mai le tina. Au tātou na wha longo i ai. Ia vea lea. Ma fu oro tā ua Saolotonga tate ta talua i lea tua. O le ngata mo i lātou. Ai wha apea foi. Ma tua oro tāpua. Tama ma teine o Samoa. Lou lava. O tau umanela o whaiatu la o tala i ati o tau. O tau. O li i matamai tai ma manu o le malo. Alo i la o tau whaiva. Ia manuia o tau lima. Ma tau te nofo lava maritalo. Ia whaatasi lea tua ma o tau. Mata ala. Ia lava sau malo longa. Ai le lei malo lo. Eva pea umana e ngalue. Ai o le taimile nei o whai ngatale vevesi mai o le lalolangi. Talo whai. Na ona mātou na nofo matapua i atua o iei o tau. Ia vi ia pe lava le atua. O wawa o tau si lima lava. O lo o tau lava amo le whana. The military, veterans,
O tō umalawa o tōno le malo, ia whapena fo i maahinga o le tōno le malo. Alo maia, o le pesele nei wa saunia, mo o tō i le nei tu la fiafi. Pasa furu mara tōru minu te tea ine le tu la iono, ia, alo maia alo whaafonga, i le pesele wa saunia mo o tō. Changa mamasaninga Watua te ifesili se taununga Pe anam faina mau ele suia Wa osime amoni etawile manuia Timu etafiai Unilangona le faya ina Le lofa etuma ia soruma Emoni me uma Emoni le lofa Efano le angesala Mama chindeia Ebisa Tawi emana onga olo ualofa Se ima buai Olo ngama outuai Epo o timu etafiai Neilangona le faya ina Le lofa etuma ia souma Emoni mea uma Emoni le lofa Emoni me uma Emoni le lofa Epo o timu etafiai Unilangona le faya ina Le lofa etuma ia souma Emoni me uma Emoni le lofa Emoni me uma Emoni le lofa DJ Resterman. I've been told about living like a star Hotel with champagne and caviar But no one ever showed me the reverse And the
Ia le nasa o tō whawhawhanga mai i le musika mānai o le nei tūla fiafi. Ia ua 50 minuta tia nei le tūla i ono le siwhawhanga o le tai a 4 Radio Samoa Long Beach. Ia usi mai pe lava no whawhawhanga. Ia whawhtai lava le mafuta mai i le tātou nei whāsaralaunga. Ia e whapena fo i ona whawheilo i atu i le mafuta mai i le tō whai a tapunuu. Mālo le soifua lau se sunga Pastor Whangaliro Samuel wala popo tua vau mata whio whapea le awhionga i aiti whaatonu tula e pa whaawhitai sua. Manu ia le porokalame. Ia mālo lava ia elongo fia lava e le tatou kiwi le mele tupu ia o le whaatonu lai o lo mālo lo le taimire nei. Ia o lea wa e tau tā mawhai atu lava le tatou au insinia tau tā muta atu le whainga forward Facebook le wa whai ai. Ia le fa malia tua i le tatou audience. Ia pe ona tau tu le taimi o sola. Ia olo ngare lue pe lava ia tāvita ia masiona whare tua vira. E tama whai ina ia wha lawi loa atu ma wha manino atu. Le wha sara lawina atu o le tatou pokalame le netu la fiafi. Ia maa lo lava le mawhata mai. Te lau maa nava. Talo whale sunga Pastor Whangaliro Samuelu. Whapea le whare tua. Aiti maro lava le onsai, manuia la ulua whaiva tautua ia whaftai tele lava, whaftai foile le wha manuia mai. Ia, ole taimira le nei, ia ole a tātou wa siasi atu i tala o mea tupu i sā mo i se taimi. Ia ona whapenaro na tu ina atu, ai olo o ngā rua pe lava fo i tātou aiti le tau whailoa ato news mai i Samoa. Ia au le atonu sauro le temi o na maua ina whapena le o na kaina atu. Ia o le usi mai ala ato whafonga. Ia o tātou tala nei mai i Samoa. O mea tupu, ma mea o ne atupu. Ma mea ua tupu. Usi mai ala ato whafonga. Patalo fam fa felo yatu ila ulia yo la solua le nei o la solua sul mal fa o le masi no mati malo lava le tawa tai tu te manga luenga o fenga yai ya lo mai o le nisi le nei o fa poponga o tato tala mai Samoa le atu mu atu tato tala e o mai te minei o tu fa si ai o tato tala fo ua fa ali ma fa si le mai ele komisino leo e to fa lava pa nguta ele ima waina ma ele o malo lo ai le matanga luenga o leo ele sa ilia leo ila to nei. E tu se o le tā o le tasi lea uli lea so na nafi. Na mau aise li poti e to valu. E ta ina mau ai lea fiafia na nafi. I ngā uto ala fua i le whale a onga. Ale iusa pi. Na tuli ai lesi to o wha. Ma mau ai. E o mai lai le so to o wha lea. O lo sa i lia pea. I se whilo inga whapitoa atu stala. Ma le fionga il komisino whale pui pui le fionga teito saua Edward Winterstein. O le whaatino ino le tau wala unga i maseni ai. I le fitu i lea fiafi. E tai no so fa ia loe pango ta ia leo na fa tau ina le tawala unga i to tonu o le potu tasi o le potu e tu sa male to 5 pango ta o lo ta fia ai e tai to tolu sfulu ono ila to na so sola i tua fa ali le li kom sina o le na fa e pango ta le nei fuanga na la to fa nga ina ma piliki pa pe fo i ma o mea manisio nei fi e so fa ia leo le fa pui pui na la to mo toa faalanga ina umai lava le ofisa autu o le fale pui pui ta pele pawa ta e umata vale ma masini o le ofisa fa pe ai foi ma faalanga ina ma so ta inga e ma fai ona so ta e tua i fafo ma so sola i lo i fafo na fasiringia se tasi o tu stala pe le o se nga yo inga a se tasi o pango ta na tau fia mai e tunu i fafo le na fufu inga le nei so solanga pe ta ina faalia le fionga il komasina o lo au fia ma lava vaenga nei i su enga ele ngata fo ilea o lo fisiringia foi ele o le mafuanga ona ua tau fia singa ia ma asosa i tua ai la to o pango ta pe tai o lo tau fai pele matanga luenga sa ili uma vaenga o le mafuanga o le so sola o pango ta o le teminei la ua ta pa foi ele fionga il komisina o leo le fesosoani ale pa ia mal mamalu o le atunu ulau tele ia ila to yo pango ta o lo so sola pea ina ia awane lata iai pe tala noa fo iai se tasi no le matu ia o soli tula fono o lo moli ai nei pango ta ua faadia fo il faaftai
le fionga i ko masino leo i le fio anga o fale se la i li ma fai pule le ngata i lea o le au manga ona o le so soani tele na mafu ai ona vave maua uma le tele o nisi o pango ta o nisi o tala o le so lava ua whaasana lauina whaalau e tele ai e le so upu o le kapeneta ma le malo pa pe ai fo i malpol kalame o le teimi ma le pale mia le toi fo i ai leo le pulenga o le fale pui pui i lalo le vavainga ale matanga le wenga o leo e le ngata fo i lea ua whaatata mai ai fo i ma le wha maavaenga o le komesina o fale pui pui le awhionga ia taito saua Edward Winterstein ma ua talia e le kapeneta sau no le taitai o le tunu o le awhionga i le li i pale mia sa fono le kapeneta i le sou ma ua talia ai le sui lo o le komesina ma whaase e atu i lalo o le komesina o leo na te tau aveina tiu te uma o le pulenga o le fale pui pui. O le ato e foi e lava i le matanga luenga e tasi, pei ona sa wai o le matanga luenga o leo ma le fale pui pui. O nisi o swinga pei ona sa no i le fionga i le li i pale mia, o le afa se e se le matanga luenga o leo ma fale pui pui, i lalo le vainga ale minista o lo i nei le fale pui pui, le fionga i a tiala vea tioni si o hunt, o ia foi o le minista o tiu te la fonga matupe maua. O lea la ua whaapopo i ai, ma le matanga luenga o leo, ma le fale pui pui i lalo o lana vava inga. Te loai o le polo inga le malo, ma le komiti o whaalawelawe tutupu whaafosei, mo le pui pui nga lava ma le saonga le mu, o le atunu u lau tele, ma i lea awhia i leo, i le whaamai o le coronavirus, lea ua tapu mai le whaatino ina, o tapu inga umalava e ka le sia ese, i to tonu o le atunu. Ua whaalia i nei le taitai o le ekalesia katoliko i Samo nei, le fionga i le aki e pikupo ala pati lui mata e linga. E langolango ina, e le ekalesia fuafuanga le malo, peitai, e le tuua i lava mata fia, le whaatua tuanga le ekalesia, o le ola lea, i le fio ai o Yesu, i le eukalestia, le la o le awhataunu ina i pea, misi sa ilunga o le TV a le ekalesia, e wha misa o le a whataunu uina i le aso, o le ono ma le iwa i le tae au, papea i le sefulu lua, ma le tolu i le awa uli. O ia misa uma e wha, o le a pule lava le tangata ia i le misa e fia lotu mai ai. Whaalia le aki e pekupo, e te tau lava o na maua pea le atunuu, misa ma upu fola o aso taitasi. O whaapea foi o na whautua ina ai, le au whai ngā ruenga, na ia whaatino ina, ia ko menio, ia inga umalava o e kalesia taitasi, e savali ai le au whai ngā ruenga maota malawa, e tali siua umai i le tino ke riso. O nei por kalame fo uma le e kalesia, e o whaatasi e lava ma por kalame, ale malo, ina ia ola pea le whaatuatua, whaapea foi o na usita ia, ma por kalame whaatatia, i le saunga le mu, o si o tātou watunuu. O nisi o tala e fitu nisi mta upu fou, o loo masalomia e le matanga aluenga o le soifua malolo ina i Samo nei, o loo aafia i le coronavirus ma ua awina atu nei i New Zealand, mo le whaamaoninga e ese mai ai i mta upu e valu, na whaamaonia mai i le whai unga o le vai aso, e ono e le o aafia ai toi to lua lea o loo talia pea i o lato li poti. O le to lua la leo lo aafia i le to fitu, leo lo talia pea li poti, o wa awina atu i New Zealand. Whaalia le taitai o le atunuu, leo no whaaua watu le lua vai aso leo le polo inga, o whalawe te tupu whaafuasei, le ua whai ai nei tapu i tele o vaenga, ese o le atunuu. Le atapena fo i tapu ni alo ia iloa, ma le malawa lele pe ao atu lava, ina whaata tele ina, le wha mai o loo, iai nei, ina ia aua lava ne iofi mai, i to tonu o si o tātou atunuu. O nisi o tala, na iese li poti mai malawa lele i whaleolo i leo uli o le aso ana nafi, te tasi o tamā, ua matua masalomia lava, ia unga o le whaamai o le coronavirus, na malanga mai si whainga malanga, mai au ki lani i New Zealand. Ua tauwhia nei le whale mai i whale olo peitai, ua masalomia o mai, ma le aawhia ai o le pasese o le waalele. O le ala ua tauwhia ai foi, ma le pasese umalava o le waalele, i le whale tali malo o le centuries, i le au waa, ma tauwhia ai mo le se fulu whaaso, e quarantine ai. Ua iaini manatu o nisi, ua ta tau lava o na whautua ina i le matanga aluenga, o le soifua malolo ina, le tapunia alo ia ai lea matu mau, o le tātou malai waalele, o na lo ofi mai e pētangata masalomia, o lo malanga mai fafo, ma le wha mai.
Pe ona whaatino ina inisi o atu no o le lalolangi. Pa pea i fwoi ma le Pasifika, le tapu ni alo ia atoa lea, o lato malava alele, ma feo inga o tangata. Ua whautua ina malosi ai nei lai le metanga aluenga, o le soifua malolo ina i lato umalava, sa malanga mai atu no i fafo, ma fea nisi o atu no o lo malosi ai, le pepesi o le wha mai, ina ia vave so tai, le metanga aluenga pe a whai e whaalongo ina, ia unga o le wha mai. O lo o wha malo sia foi ele matanga aluenga, ia le tātou atu no ulau tele, ina ia tutu maupea, ia tu mama, ma wha au ngā wha sele launga, o lo o awina atu a wālawa le puipuinga, mo le soifua malo lo ina, o le tātou atu no. La wha iwa te fo imo tātou talamanu i tele lava lau wha sausangu Samoa, pa soifua ia, ma ia manuia. Talofa lava, talama i lau whanua. Wa toa tolu leo leo wape nao lipa tēna mai ta tonu o le LAPD wa a fia o ila tau i le coronavirus. O la le reporti na tu ina mai ta tonu o le awa uli nei lava e whapea sa whaia su enga ta tonu o le matanga luenga maua mawai o ila tau e toa tolu wape nao na tu ina atu i le whane mai a wātonga fitinga. O lo whape nao na siase atu fo i ta tonu o maota malawa sa whape nao na whiwhio matala au mai ai o ila tau a wāde tau tonga fiti o ta tonu a inga male puipuinga ili mamadu male lau tele. Wa atoa i neina le tuwaso a atoa ua se fulu male lua ila atoa ua fia ile nei wha mai. Ta sau noa fo tonu le komisina o leo le sunga ia Alex o le nei wha mai ua vea lea mati ngā i to tonu o le matanga luenga pea mawha watu ile lumanai ile tau tapenina mo le puipuina o le toa tele. O lonu te tonga fitia umalava ila atoa ile taimina nei ai whapena fo i o nā siasi atu tonu mariko vana o Amerika ina ia whapena o na ia o mai tonu o le tari lelei o se vai fo mo le nei wha lave lave. O a inga umalava o i la tau whape o na ta ua mai tonu o le ripoti o lo pui mamaru tia i la tau. Ua tau se foru male tasi nei i la tau ua mani liu ta tonu o Los Angeles. Wa atoa ai fo i la i mane whainu mera atoa o le se lau luas fu male vanu o i la tau ua pisia. Sa whapea mai o le whare mai o mare li poti mai tatou na mua na mawai o se tamai titi e lalo ifo mare se furu mare fitu o na tausanga o ia le ua mua o na maliu le neifa mai o le coronavirus. O lo ngā rurue pe lava le WHO mare CDC tatou o Los Angeles ina ia fo le nei whawhita uli. O lo whatalo sanga ina lava tatou mai Atlanta a wafo ilo na o lo afua uma mai tatou o tonga fitinga uma o vaila au mawhapena ia mawai se tali le lei ina ia li liwai o le nei wha mai. O le matanga luenga umalava o ngā lulue whatasi te tonu male a ai o Los Angeles male pule awa o le tu malo ina ia maua o se feso soani. Ta sau noa ka seri le tu la o sola e whapea wha mole i tangata umalava e hao pea lava o na utangia o le tātou whaatala launga mare whaalawilo ina ia mawhai o na nonofo i whale. O la le whaatala launga na ia whapea e ta tau lava i tangata umalava wha mole o na nonofo i whale le nei vai taimi a le iso solo tele ma whaina le tu malo ile nei wha mai. E moni lava e whape mai ele ito o telo le numera alo na ia lava tele tonunga ile vai aso o loo mua e whape o le a tele fo ile a whaina o tangata te tonu pe a le ma whai o na no whale o tangata uma. Ta ia o na wha popo e whapea o le nei tu la wo o mai te tonu o le ripoti o lo sa ilia pe lava le to o tele tu sai ma le 5 se lau fitu wono sa whapena o na sa tia i latou o lo whaatali fo i le iunga o le latou suenga mai te tonu o le whare tui toto. O whapena o na tapunia umalava o a onga i te tonu i Orange County. O le nei tu la sa whapea mai ai ole li poti te tonu lo fiso a onga ua tapuni ai o a onga uma e a matama i a onga whataitai e o atu lava University te tele a toa fo i ma onga whale nganga. Wato e tolopo umalava se i aulia mai i le masina o Aperila, ta whapena lato whamoe to te tala i nai le vai as tolu, ai peta iane i watu ina atu te tonu, ia me i le aso mua. O la leli poti na whao ina mai te tonu, ona o le tele lava o tangata o PC e te tonu o le nei tu malo, o le ala lea sa whapena ana toi tolo po wai le taimi o a onga. O te tonu e fo i le kolisi o Long Beach o whapea wa a fia i o se tasi o tama onga, o lea wa tau fia e te tonu, o vasenga whai sa whapena ona whatasi atu e tamaiti, ato ai fo i mana lātou saunu ninga mo le semester o lo lumana nei.
O la le reporti na tu ina sao mai te tonu lawe eke whapea tau se taimi o lumana soia wili ili leo te tonu o lenei mata upu. O te tonu fo ila ili ai o Los Angeles i se sifo whapea ta iai fo te tonu le Riots Game o la tō ona watu o le valu se lau wafe tā la e fesosoani atua i te tonu i le tonga whitieina o tangata mamai ma tau sa ili ai o se vai fo o le coronavirus. Ta sau noa ka seri whapea i le asolua talu mai lava ona amata o le nei whaataunga i le nei whaamai o loto o tele pia lava i lātou o lo mawhai na whaatupeina ma o mai o lato tupe i le alofa mareanga le lei i le tau mawhai mo le vai fo. E o mai le nei tū lasa sau noa le mei o Los Angeles le whapea wa vea lava o lato wa ngā alofa mareanga le lei ua whai le mawhasosoani sili a wā tonu i le tau mawhai o se vai fo. Ta sau noa le Presidente America i le taimi ua sola whapea e mana o lava i e tatala o le malo i pēa o atu i le seta. O ia lava le ilona manatu ona o toe wa ai atu ma toe tangtanga i atu te tonu i le anu i lalo o le tamau ainga o te tonu o le atu nuu. O lea sa iona whauloa e whapea taro sia ia vave mai i le lua o vai aso o loru manai se tali o le nei vai fo ai le ia whaina o telo tangata atu ai fo i ma le tamau ainga o te tonu o le atu nuu. O ia lon whengalo sa iona whapea te tau lava na toe fo i atu o telo tangata e whainga ruenga i le vaai alofa i le whainga tā ma le tinga i le tausia ina o ainga ai le ngata i lea o le whana witi. Ia o tātou tala nā mai i lau whanua o haunei o Samuel Malapopo whanga lilo tuavao matawheo siufafonga o le tai au for Radio Samoa mai i Long Beach soifua mai i a manuia. Whaftai tele lava ia o tātou tala nā sa auto whafonga mai ai ia tala mai i Samoa le fionga ia taua ia matala fo i Amerika nei i olo whawhengai ma le whaife au ia whangalilo Samuelu matawheo ia whaftai tele lava i laudua a waunanga ia whaftai fo i le ngāruru e tau mwhai ia whapena o na lofa le tua ia whaopopo pe aso lo olua soifua a wale tau tuaino Samoa mamao ma Samoa latalata mai ia o le taimere nei ia usi mai ala tō whaafonga se pesa o saunia e wawai ai o foi o nei tūla. Ia no tō taliu mai leo tātou whaasara launga ua ono nei minuta tia le tūla e fitu te whaafonga o le tai a for Radio Samoa usi mai ala whaafonga.
Whatalofa atu ia tala peili malo le soifua manuia la sunga pastor whangalilo Samuelu malo lava le foi ma le whaatautaina o le porkalame i le nei a fiafi manuia fo i le wharetua IT Vera ma le ngaluenga insinia ia whawhutai tele lava whamania to foi le atue at ore tua fine tapunu anga vale Good Works ITs Vera and Vita yoes ma neia sa o le lei ia mana tua foi tātou le tato au mafuta ia o Vita ma Vera ia o le la uanga luenga lava lea o leo mai lava e tau mawhai lava e tau mawhai foi lava lala funa te vai mai le mānei o images there no nofo tuai tua ia e whai lava e Vita ma siona li ia ta ia ma siona whare tua ia Vera ia o le aone e whapeo tau e whai e whaatonu mea ia lea e whai lava e Vita ma Vera ia mānei ia lala funa tau te tangtanga i mai ai peo lau te nofo mai lunga o le mawhasa lafa ino le mānei ia o le taimire nei e whai loa atu fo i le tatou audience le taimire nei o le toa tele fo i o le lalo langi le nei sa whapefu ta ita mo le te moni na mo le nganga leanga ia mua te lofo ni fo i mo te moni e whai vai lua o le ta mawhai atu fo i lava le tatou insinia ta mawhai atu lava le tatou live ia le sa ta o lunga le 5 ia le ua palasi mai lalo ia e whai loa atu ale to tele mamaro da tunu ia whai te o mai po motu fo i lau whaalongo malau mai ia oro iai fo i la tama whai lava e tau ta fiofi li tatou polkalame le ala le e whai loa atu ale mama ia e ma fola tu lava me lava ina ia awane whapea o tō ai o whale au ngā ina lo tō mafuta mai ia au le tūlanga le nalo iai o lo tama whai fo i lau vaenga leanga e tau ta pēr e tatou live ia e le mawhai ono o le ngaluenga le tua e whape nao na whasoa ina pēr lava o e tālofa i se uso ia wa mafuta mai fo ia le tō whā tō e fuaina se tu sua malo le unsa i lau sunga whangalilo Samuelu wala popo tua wao matawheo manuia le amaunanga ai mai se fo i le pito la au ale IT ia whawhitai tele lava i ia le lofa maleanga le leo le tua o tue fuaina ia o le tasi fo i leo o le tasi o sifafonga feta lai o le la au o le tatou sifafonga o le taia o Fo Radio Samoa ia o lo whaatasi me o ielo na whale le nei aso ia o lo whaifo o na mafuta mai te tonu o le tatou live ia e vi ia lava le lofa maleanga le leo le tua tala peili whata lofa i le whare tua ma le tau sala la le lei o le tau sala fiafi o le tau sala fia laupo manuia le vai vanga o le afiafi ia malo lava ia malo folau ioi aftai lava o manuia lava mea lava ia karusia fui o manuia o taule i le nei tu lai wha mawhanwhana ngā lea tua ia whape fui o le whainga malanga i le langi ia o le taimi le nei ia e manino lava le mato le vai io e le mawhai o na whaangaloina ia o tau lava lo whamanatuina o tau waso whanau i le nei tu waso i ia le lofa maleanga le leo lea tua e ua afa se kone e ua se lau marifito o tau sanga ia vi ia le lofa maleanga le leo lea tua o tau sanga lava maso o ngā tatonu na taimi whamanuia atu le tua ia ti o tau lava i rao tau waso whanau mare whamanatuina o le taimi le nei o le atai na atuai o le pese le whapitoa lava ma o tau whamanatuina ai o tau waso whanau ai usi mai o la tau whaafonga i le pese o saunia ma o tau. Elelea so mawana whaia le atua a ese ai o le nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo so i fua ono le lofa o le atua malana pule wha a so i fua o ai e le tangata wa ia manatu mai ai
te leo nei tau sanga wai a foa i mai. Fohi lea tua le vi inga le faa manu ma le faa fetai. Au au no mea matatau wai. Emanuelo was a whanau. Emanuelo was a whanau. E wha Emanuele tua. Ilo was a whanau. Emanuele was a whanau. Emanuele was a whanau. E wha Emanuele tua. Ito was a whanau. Lea tua ele mase uolo na fina ngalo. Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo. Lea tua faa fofonga tatalo. O lea tua e talimana o ia fo'i e mali e ai o tātou mana o whaawhita uli whetai ai le o langa o mai o le tino e tapatau tali ai le malanga pawhetai lea tua i lana wha malolo mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Emanuelo was a whanau Emanuelo was a whanau e wha Emanuele tua Ilo was a whanau Emanuele was a whanau Emanuele was a whanau e wha Emanuele tua Ito was a whanau Ia fia la ia le tele o au me alofa Ele ai se me alofa sili nai le mana vaola O le fina malo le tua O le tia e le maseua Awa e wha i fo i le moto Ai e toli fo i le matua Mai le tau pati mai o ai ngana lua Wawena wa ai ia e mamana le atua Tātou ta talo ia wha o popo i nei le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Mānaia le pese o a tātou o na whanangolongo e tōre nei tō la ia talosia fo i mo whaamani eina lo whinangaro i le pese o saunia o wā fo i le whaamana tuina o lo waso soifua. A raisa whaia ma lo o soifua i lau sunga i le whawhengainga Samuelu ala popo whangalilo ma lo wha malosi manuia e vevanga ma le aunanga whilo a ia tufoi i le tau sararali lei le ai tivira malo wali i tawita manuia au nanga ole nei po alo whātu. Tala peili, hai Reverend te polona tanuwasa soifua manuia, ma lo lava, tapunu anga vale ma lo fo i le soifua i lau whengainga, i lau whetalainga, sorry, ole nei ua wha solo manuia lava aftai, manuia tiuti lo o whengai, pea malau tō wha, ia o le whaitau tali atu na le tō wha ia sue fuina, ia ma lo whaftai ia le lofa mareanga le leo le tua, ia o le taimile nei ia o lo whawhengai pia lava le lalo langi, ma le coronavirus. A le whautuanga ia whapea, awani avea le coronavirus mala o le a whapea ona ese ai o la tā ua wa ai i tangata,
malata ua taritonu ile atua soifua. Ia tātou walo lofa pe lava ile so telo tangata o lo whapena o na taumawhai e pui pui ro lātou o la vai. Ato ai foi, ma le taumawhai I tong fitinga a wāle nei wha mai o ngaonga manana matu ia. O le toa tele foi o tangata ile atunu nei, pe ona lau sila fia le larolangi atoa, wa whapena o na api mai o lātou ainga, ina ia taumawhai e whaititia, aua le pipisi tele o le wha mai, I lea tangata ma lea tangata. Tele foi o ngā ruenga wa whapena o na tāpunia, o nisi foi o ainga sa whapena o na ola mai I le whase fudu I tūla, I le vai aso po le vale se fudu I tūla le vai aso. Ia o taimi le nei, wa lea ngā whātia foi I lātou, ona ua tāpunia o kampani sa whapena o na ngā ruru ai. Ai vi ia pe lava le atua lo na laufa malunanga le lei. Ia whaioro e tari tonu pe lava I le atua. Olo iai fo I le pelenia le atua ia te oi, malona ia fo I sila I le nei wha mai malona tangtangai, ia le ngata fo I lea o fuafuanga whātau tolia. O le nei tula, e asi atuai I le tupulanga talavou. Tupulanga talavou o e masani, o le ngata fo I na o Samoa ia whapena le lautele, ia e tu ina atuai o se upu whapea lava mari whaalualo, tupulanga Samoa, ia o tau manuia, ia iati o tau le ava, ia iati o tau le fealo fani, ia whape nā ono tau no nofo file mu, aua o tau o nā whaina I nei whamai, aua o tau o nā whaalong tā, ia o tau alo lofa I o tau mātua. Ioi moni lava, o aso nei, ia wa ola mai fo I le tamaititi wa ese fo I le au ngā tupulanga ola mai lo lātou fo I vai tau. Pau lava me ia maua e tā ua, I o tā ua o na whaalongo. Whaalongo I o tā ua mātua. E alu aso sau aso. Ia whapena fo I o na vea oi matamā matinā. Ai a vea o le nei taimi, ia nofo mamana tunatu, ia iele tō whasa ili mare whautanga no loto ia te oi, ia whai o se taimi whaafiso tai ia dad mamam, ia tutu ngai, ia tala no ai, awa fo I mai taita, awa le mā tele, awa le nau tele fo I alu ta whao pe taa, mana tua whaia o mea onga, o lolu mana I le naalo e whaia I o lima, o le aonga e tā ua tele le aonga, e alu aso sau aso, o sui fo I o le whainga o ngā duenga te tono le lalo langi nei, o tau le o tangata I company, ia la whapena fo o ngā lue meo tangata I whale, ia e te tongi mai lawa e company o lo whapena o na o tau ngā lue ai, o le mea lea. Tupulanga, tā moa, a vea o tau, ma tupulanga e tai le to o tele, I le file mū ma le whaalfani. A vea o tau, awale e vea I tātou whapea muli atu I tā anga. Awale e vea whapea o tātou o le tupulanga tātou te a mataine o mea leanga. Ia a mata tātou se mele lei. Ai a mataino se mele lei. E ola, e whape nao nā lofa I le tua, ma whaifo I le tua le awale whaalau te le nai, o lounga lua e pōna wai. E le whatamala fo I le tua I a te oi. O le a fo I lava lo taritonu I le tamā, o le a fo I le nenefo lo wa ai, ia po le a fo I le whapena o le tau tongia e tonu o lo mafo fau, e le tuli atu le tūtau anga wale, le tūtau matau, o le whialu alu wai o rolangona, e tū maulava le tua. E whialu alu wai o tā ua tangata, ai tū maulava le tua lo nā lofa malonanga lei. O le taimile nei, o le ataina atu o le pesele nei mo o tau, le tupulanga Samoa o si mai alau tō whaafonga I le pese o saunia mo o tau. Oi, esse ari kurang ngamere karang newspaper esa wo ini. Hari ko. Are esa nga iri ko. Isi va engare rokka ire. Nga oi. Rokka de pifale. Arko kelera ara sa ko vesi o makima. Na fo nga fa kelera ko nga suri. So o la mandele wo ni. Ya quella qui sur le lo fa poi.
Para sa flow pa tolo. No. Pe ko a fiangi o usunga la vevere pongi sa kalumpai Isho lo oloka kura pa au se pe ala pa la sa o nge yolanga E lupa pe kanya me malanga E oso ko a fiangi o usunga la vevere pongi sa kalumpai Isho lo oloka kura pa au se pe ala pa la sa o nge yolanga E lupa pe kanya me malanga E oso pene la Langa i le kala E pe o ngiu fi wha a kupu ngaku yoka ua o langa Ua ovale leanga Ma le whaungi sloi o anga sala Se whai se kala Po wai waka ma whai e whale ang le ei o lava ua e whakamala Mongkua e pala na maa ai le pale kala Le kusi salo kau a langa waka ua o langa Le awa yo makua Lui e yaso luso e fua i afo loka kua I e whamoi moe i le kua Wanga se whakuwanga Halo o ngeka ngaka ai ko flawa ka komaanga Sala ke kakalo i le kua Ki e whasingo mai o se ala He ui ai sa moa Maonga ka ngaka Lo wali ia lo whamai au mai se kari wanga o oi ke sulu iai Pea au pai pai Au se kau ma whai wa o mangaku iai Misu inga ua o relia Lea lofa ke fasili e whaloalo Ia karima o yo rangai whai le wha Leang sa le sau maalu O vai vai ngai kumau lava Ke kam whai e sao le ala Se le lei moro ka ngaka Lea lo whai kumau lava Lo wali ia lo whamai wanga o oi ke sulu iai Pe ko a fiangi o usunga la vevere pongi sa kalumpai Isho lo oloka kura pa au se pe ala pa la sa o nge yolanga E lupa pe kanya me malanga E oso ko a fiangi o usunga la vevere pongi sa kalumpai Isho lo oloka kura pa au se pe ala pa la sa o nge yolanga E lupa pe kanya me malanga E oso pene la Pile ang nganga whai sa moma mitamitanga Ono te whi au e whitu atu ia o tawha me se tala Tupulanga, to tomai lau nganga A whai o se suinga aua ne e whatamala Me i luma skepai kua ma whawhau I lau kau kua o ma kua whawhau kua A o oe ke rupa kua Uso e paki whamai kua Whau ngā e le afu ma kua Lea ele o ngā whau kua Ma whawhau ma whai whafua Ua muang o whakloia ke e sa moi lau whawhong anga E whainkao pa ia mai lea makanga E o oi le ngā ka anga E mau kualo ngingo fuanga e sei moli ako se pau kuanga I lea kupulanga e se soli Se iwa omalanga sa sa lapa So se mea ke au mawai e whai au mea ka ulei ai Alo e se mai ve singa whao so songa wala fi mai Avea ia oi o skupulang whao e sui ai le lalo langi Ai leo skupulanga te alo e alfa ia ngoa mas fe alfangi So le se awangi ngalo re kapua inga makualo o kalo e pero o kui mai le muli papanga le alu I luma o leo langa le whape ngas whainga se mea Se peke peye ke whale ke ai e kai mua pela wala usu Se o le mea apa uko e ku Pe ko a fiangi o usunga la vevere pongi sa kalumpai Isho lo oloka kura pa au se pe ala pa la sa o nge yolanga E lupa pe kanya me malanga E oso ko a fiangi o usunga la vevere pongi sa kalumpai Isho lo oloka kura pa au se pe ala pa la sa o nge yolanga E lupa pe kanya me malanga E oso Kai o uso mai ko kongo leko ese Ia vea ma whaukuanga lenge pese Se suinga o leo langa fuli kua mai lelea Ia sei unga le ngā o le leko kuri makalo kako makai Salmo loa mai leanga sala ki ke erfili ka whaleanga Paso solo ma whauwhanga pole a sei unga le nge o langa Se amkanga whau Pe koe li iu ai kako nganga Kali Yesu mau whaola e maua ailo sa olo konga Maua ailo sa olo konga Sa unga pumbapa ai le whainga kao leo iai Lau whika ngi unga poi kupulanga le malolo Se o le ala o le nge pese o ke pese mwhako Pese whai suinga o leo langa Unga wo ofre sawa sawa Ia whakasifki ia malumele i e ola whai ke eki Whau susunga wo wape mai o le ma whai ngai alo ai Kakarunga o pema se whau i leo langa i le kumau Whau se kala i lo au kapa whai malukau i lo o langa I kufesili lo ka ngaka o lea le sa o nge o langa Le kuwase kari mai a au le aso whasinumanga O le lei o le leanga Se whai maisio kala kenyu kama o leo manga Ma kumu whakuwanga Le lua ifo aki maria le koku masaa Te kama se ala i lua awa o kafidia le ngaa O pes feku fekau makangi o fepula feku o le langa Fia maisio paolo ma so wha malu malu Whaafufonga Samoa
Tele whaasusonga, tele o suinga, watu ai nei whautuanga, mo o tole tupulanga. Loulu mana I o lima, tapua I mai matua, awani I vai lo whaatua, pipi I pea I lea tua. Ak lea sa ngā suka e au pe paso aku ngai yo mga koe whakau ni ngai yo langa winga islang whai ka lap ngai yo uso whamboe muli ka lia mai angi whaukuang alolo ese mai si kaleki ai malo si man maluang ele maua so fifia whape po I sa maungi ma fifianga o leo langa skain pupu o koe maulau e keo whaku ngai yo mga ku whakuang e ua paso aku o leo langa re ku mau pea o li usu ngai mamaua Pe ko a fiangi o usunga la veve de bongi sa kalo pai Isolo o loka kura pa au se pe ala wala e sa o nge yo langa E lumba pe katia leo wala E oso ko a fiangi o usunga la veve de bongi sa kalo pai Isolo o loka kura pa au se pe ala wala e sa o nge yo langa E lumba pe katia leo wala E oso ko a fiangi o usunga la veve de bongi sa kalo pai Isolo o loka kura pa au se pe ala wala e sa o nge yo langa E lumba pe katia leo wala E oso ko a fiangi o usunga la veve de bongi sa kalo pai Isolo o loka kura pa au se pe ala wala e sa o nge yo langa Ia talofa lava o le teme nei se whainua atu le lau tele o le tatou watanu ma le tatou au mafuta o le teme nei wa mai le tatou lipoti mai tonu ia Ashley Fapea ua ona se lau fast ma le ono tangata wa mani liu te tonu o United States. O le nei ripoti Fapea mai e 5 ma le afe mona tupu I latou umalava ua afia o lo tama whaipe lava o tong fitinga I te tonu I le mata whaioi o le CDC ma le WHO iso se mata whane lava o se tonu o le maro Amerika. Na ia fo ina whapopo whapea ua wha te lau ma le iwa afe mon tupu o tangata umalava wa afia I te tonu o le kelope o le lalolangi atoa. Au ina mai te tonu whapea ua se furu ma le walu afe lua se lau mon tupu o tangata ua mani liu I le lalolangi atoa. O la neri pochi sa ia tu ina mai tonu lava I le temile nei o mai o le tatou whasa launga te taimi o luma pe e tō se 45 minute ia tō e maua mai se isi whaapopongo re nei tala ia na whapenare o na whana wiro atu lo tōpa ia molo uto mamalu. Au le nei taimi ia o le tatou ripoti muli nare wa taunu mai te taimi o luma o whapena fo le ona whafonga natu I lo utopa ia molo uto mamalu. O le taimi le nei ia o la tatou tala no la titisina upo mai le awhionga pa ia le tua e whao ngafo I mo I tātou e wha malosi ai o tātou tino e re ngata fo I lea ia tātou sava vali atua I luma ma le whātua tua I le tua. Whai mai le tusi a Roma le whai polua sfuma le lua e whaapea la o whai tauina atu. O le maa nei e ia ma le mata ngō whio le whai upule nei. Whai mai, a o le nei, ua tuu sau noa o tau nai le angasala ma ua whai ma au nare lei. Ua ia te o tau ni a o tau fua e o ai I le whapa ia ina o lona winga, o lona I unga, po I ole ola e whaavau. Le ngangana whaperitania lo whapea, now you are free from sin and have become slaves of God. This brings you a life that is only for God, and this gives you life forever. Leo langa I tātou, ia tātou tue te patau la I lava le amatanga, se iau o mai lava le nei tū la. I le taimi mua ua toi o tua ia I o lo tātou o langa e au ngā tele ia tātou na toi manatu. Walaife mai te tonu mai, before Jesus came into our lives, we may snap at our brothers and our sisters. Ioi, they're selfish. And then with our allowance, in maa fua mai lava I nei whaare lave, e te tupu ona o te tonu lava I o tātou loto. A le ngā lue whātasi lo tātou loto, malo tātou mawhawhau. Ia, e le maua e tātou se tōma anga while mō. A ese le loto, ese le mawhawhau, ia ona whapenare ona matua I ngasu mawe vesi mai te tonu o I tātou. Ia whapenare o mai ele le ngona foile wa vai, wa le lava, ia wa le toi fia whaalongo fo I mātua, wa le toi fia halu I se haonga,
ma mea whapena po le tui alu fo le lotu. Wai o tia lo vaenga nei lua, o sinta mai o omia tu lava i se tala. Ia a mata lo fo na ita, o le ita fo ilale na, a mata o na nofo ai. E nofo lo le ita, nofo le tangata. E nofo lo le tangata, manu malo le ita. O le awe sea mai le nare ti a polo o oe mai le uolanga fia fia, ai tuu oe i le uolanga wha vesi, i le uolanga wha ele wha souso wā, i le uolanga wha ele wha ti ngā i ati oe. Na o iei fo i awi i le nā uolanga, ai peta i ane, ia ua popula o mata, ua ova aia fo i le vangādu wenga le atua i te tonu fo i lo uolanga. O leo te tau tala tuai fo i ma o fautua tuai, o le telefone i upo le tuspa ia safa pena na taita ina mai ai o au te tonu i le file mu. A o wita le tasi o teimi, ia ona o musu leo te alu e faise fe au. A 5 minuti lau te nofo ono fa apelea, vaile i le mai mau o le teimi o lo nofo ai. Ai se ala a veile ne ita maala o la atafi o fia ia. Nara fi mali tuspa ia, awane a vea se ava noa i le ti Apollo. E tā o fiofi e oi pe whatinga i nai oi mai pe a ita. Ai ita. Aua te whapea i le ai, se o nofo i se whale lelo uru. A ita. Na talo pe lava i le atua, e tusa lava po le ti ngā mare a asa mai o le sau le mua lo loto i lo wita. Pala au pe lava i le atua e sosoani. E sosoani. Ina ia awana e a whatia e o sa whaia oe e le leanga i le lalo langi nei. O le leala fo na ia tātou o na mātala ai. Tātou tanga i fo i mea tupu i o tātou talane ma tau tafa. O mea le lei, o mea fo i waleanga. O aso whapenei, au ese mai i tātou malo tātou lava wa ainga i whare tangata, i lo tātou malosi. O vai i tātou. Maybe we are slow to obey our parents and teachers. Maybe we don't even know what a mess we are until Jesus comes into our lives. Ioi. Lema whainea loi tātou. Au aso nei. Ia, alai whautua mai lava tuspa ia. Aua leita. Whautua mai lava leita. Leita. O no le te lei o le afianga o le uolanga. Pea eita. Ia ali ngata ua maliu se tasi lau 5. O e whaia se mea e whaaleanga ai o lo vāma le atua. O e wala awa tua i le atua. I'm giving up. I'm done. I don't want to do this no more. O mea o malawa na whemari te Apollo ia te o e te whaia. Pa o so songa nā le te Apollo o lo whapena o ta mawhai ave ese mai ai o lo tangata mai i le atua i le whaora tanga o lo e iai. I tātou la niwa mātutua, tātou wā ai fo i tātou tupulanga ma whanau o lo whananau mai, maola mai le laro langi nei. A vea i tātou, we can become a symbolic of something good, whatever that might be. Praise the Lord. Pa o ngā ina i tātou o tātou tangata. But then when Jesus moves in your life, things begins to change. Matan suia. E aru watu lo Yesu, pe a whio tu Yesu te tonu ia te oe, a matalon suia. The careless means the words we thrown around or thrown away. Vai. Mea umalawe leanga, wa mata fuene vai ese leli. Selfish. Ave ese uma mai leli. But he start working to clean your hearts. Pa mamalo nganga. Pa mamalo loto. Pa mamalo tino. O lo manusi o lo mafo fau. He'll change the way thinking. He'll change the way you think. You see and how you speak. How? If you go to his word. Pai tau lantusi. Tupulanga. Maritatu o mafuta le netu la fiafi. O leo langa lava le nei. E ma fai lewa no tā maua le file mo. Pea o na tā ua o nei lua o na o lai. Pea o tā ua o na o lai ma le whae tete. Ai maise le o lai ma le alofa. Pāpena fo i na tātou o na ola whaatasi ai.
o nei loa tuai e tātou o na lofo le tasi i le tasi. Le wha mai lea wara tupu ma sala lau i le lalolangi. Le wha mai lava lea o le fasi a vā. Le wha mai le nei wa matua i pito i sili o na numero tasi i le lalolangi. Wa a fia e fo i Samoa. E le fofo i a Samoa le nei wha mai. O te wha pēa tuai o tau umalava ta malo loa se tu lou. A wha pēa o ia te oile melo le fuā. A wha pēa fo o ia te oile melo le masalu salu. A wha pēa fo o ia te oile melo le wha le kia i le whawhine o le teine o lo uono nofo. Wha mole mole. Toi wha fo i le teine lona ainga e sili o na wha fo i le fia mane manuia. E fia e fo i le atua e tusa lava. Pe ino le atua i le wha te ino nungari. Ai o lova ai mai le atua le te leo le ata. E sili no tue wha fo i le teine i lona ainga. E wha pena fo i teine. Io le tu pāti nā. Awa ele fia le tamalo o luna nofo. Ia awa le whai o whainga e wha ati ngā hai. Wha fo i si tamaloa. Tamalo loa. Ia ta tau no to fia pe a fo i fa pe na o to o le alofa moni lava le lofa le na e mo ia tinga a o le alofa moni lava le lofa le na le lofa tu pol mafuanga ai sea e te mata lai ma pui mai o i mei o fua o le fa o lima o le fasiava ma le ita e le lei o na fai le alo le malama wala fu na malama mana tua le lei uru ngari i Samoa e le fa peo o lo wita lava i le tasta ngata po o fa fine se tirolo ngutu maleafi e le fa peo fo uru le malia o le se me ai ai ngai fai e fa li watu fa te alo wita i tinga i le tina o le ainga mana tua le lei mana tua o le whengainga o le tamala va ia e alu e su e me ai to tō mea ai le ainga. O te ola mai ue Samoa, o te manatua lava si utama. E tusa lava po le hale telo le mele lei mātou te ai e. E tama whaila ve whangai mātou. Ai po lea fo ili mea ai o loo iei. E tama whailava e to tō le telo mea ai a wai mātou ia mawhasosoani atu a watu mea ili whaiwhi au. Masa ili. Paila o whainga luenga e to tō mea ai. Musu ne mātou na ola whalo lo. E musu fo ia na mātou o na ola fo i leo langa fo le peye e whaale kia isi tangata. O leo langa re nā o te māsani mai e. O le anganga moni na o le lofa. Ioi. O nei Amerika. Ia le sa manga e whaia i nei. E ese fo ila i nei atunu. Ai o te mana tua lava le tala si o ta maa e māsani na whaia te i mātou mo uso mo tō whawhine. Whai mai. Ia a le maailo pentala. E le tau lia o tongi. Ai a le maaifo i lau oso. E le ola sau tia pula. Ai fia lava to tō whai. E au ngā tele whai e whai ai a whapenana matuo whai mo sua whai. E fia fo i e whai o me ai whapenei. Au te leiva ai lava o ta maa olo o si ilo na lima iso tina. E ma liu lava si o ta maa o le vi inga lava na te whawhitai le tua. O lo te whautua atua i male alofa iusa E o fo i whaiwhi au. E le whape whaiwhi au tātou ia o na whape ele o na whai e tātou a wā whape nei. Whaton tonu lumo tangata le ai pe mai o le a wā e whautua i a te tātou. Na au mai e le tua le whare tua whi mai o le whare tua. Tātou te tua i ai. O la lava le mea tātou te mana na au i ai. Tātala noa i le whare tua. Pātou tonu mai e whare tua le ngā luenga. O le whare tua le lei. Ma ai whaile i le yolo le ngā luenga. Ioi. Whapena fo i ainga. O le tina le lei. Mai le yola ma nei o le ainga. O le ta maa fo i la. Ia awa fo i ne mau e tātou le wha mai fo i lea whi mai e matai loa i na nofo lava e ota me te whaimimea i le ai. I leo le winga nao le matai. O le matai e tusa pe matai tau fia le pa i o ai.
Ai alu pe lava le matai e vai mai le ainga. O lai ngā lua le matai, ngā lua e whaatasi matangata. Ai anofo lo le matai, ai le ngā lua. Ia, u whapena foi ana wha maamuru le au tau le lea. Wha maamuru atu ma lea. Ma i o lai mela ngā lua, lai nofo mai le ngole ma ai. Ioi. E ala le nā Samoa, toi liu, toi manatu. Ioi, toi manatu. O te tali tonu au le o langa o Samoa, yaso ia sa le ola whapena, me e ngālu lue whaatasi. Ngālu lue whaatasi. Tusa pena latu al matai, pe tonu fue sainga sei, alai va ai atu le ainga. O lainga lue, o na whai whaatasi fo i leo le mea ai, e maua fia ma toto e. Ai a matai lua nofo le fale, ia ai le ale whaise ngā luenga. Ia ta ilo. Ia o le ala le nae, e wha manatu atu ai le tātou porkalame. Le au ngā, o le neia wanoa tātou te tala i ai, ma mawhau ai, o lo ngana pe lawa le tuspa i a le atua, tātou polonga umalawa i le angsala. Ai a fio mai Yesu te toni ate i tātou. Ia, o whapena o na tātou mālamala mai. Mana tua, o le lima lea, e pa i ai lo tāmata. E tu lau lava, o le lima lava le pa i ai. Pa pēr lava o le ale tūlanga i ele uru ngāli i le taimile nei. Pa mo le awan i whai o tū maanga fo i e wha amuli lua. Pa pē e wha ti ngai o lea. A wha pē o la ngona wo o mai ua muta lea lofa wa le mafua anga tonu lava le nāre. Walai o na pisa uru ngāli i ma te tea. Ia, ma fasi e tamalo le whawhine, ia ma sola whawhine. Ona ua muta le alofa. A o le alofa le nā, tā sai ni ai o le whia ngainga ma le tua. A wha pēna ua o mailo wa lofa i le tūlanga ua wha amuta. O la ufa utuanga, wha mole. Wha foi le whawhine ma le file mulo na ainga. Tala noa le ainga, e fia fo le ainga vai moto e watu. Ioi, e fia le ainga. Ona, e ilo le ainga, e la e watu le file mo. Ai le o whaalongo o fasi o ia. Ia e whapena e fo i le tūpata mai tai. Pa fo i le tane. Lai u sea whaina. Pa fo i le tane. E le leile na e mawai le fia ma le taunga le mu. Ia wa o isi ia peno whaatu le taimi wa sola. E oso mai lo le tama leo ma salo pisi vale i le ala. Ia o le whanave lava. Ai o le whautuanga ia le tātou la au. Samoa e matala maia. Uia le naso na whai o ti ngā ai mana tua. Ia tu tusa umalava. Le alofa ma le anga le lei. E ola mai tātou. Pa ai tātou mātua. Pa ai fo i lātou ia. E mo i la vai whai atala ta māmal tina tō e la ua. Ia tō e atua ma tātou. Ia. A tātou va ai lava va ai fo i lātou lima. I ngā ruenga i whai. Ia. A sasa fo i tā ua le salu lima. Ia e pau lava. Pau lava o le wha mai o mai a tā ua. Ia. A le taimile nei. Te isa ili ase pese le tā mo o tō. E va vai ai o le tātou. Tātou foi le nei tū la. Ia se i whatalo whātu tala peili. Tau sala fia klopo to e wha foi baby i lona ainga ia talo whai. Ia to wha mai tala peili ia te tusa tā ua pastor. E le yo o lawe limo ta mai a tina ia neia vaile ia. E longo fia lava e ilo le lei lava. E ana wha atua ia te matai ia sa mo se aulol matai tātou no nofo. Tātou sawa vali ia va vei tātou ma whaatai ta inga. Wha peifo o Yesu. Wai a Yesu na sau le laulangi ni na sau e wha pēna sau nofo. Na sau warunga lue. Tā lai i tala lei. Au mai mea ai whawhanga ere tō telo le moto tangata. A mawara i tā ua leo langa le nā. Io lani mela tā ua pole ai. Ia, o le pese wa saunia mo i tātou le nei tū la. Ia, ai yusi mai ala tō whaafonga. Ia, i le pese wa whirwhilia mo o tau.
Le tautua whaiwhaipea le Air Rubius Junior Canisteria Market i le ai o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tae au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tanga talo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po muri pipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso o le vai aso. Ma nei a fo i ai whai te swing o le tau sami. Io e, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Pa tonu se po abela, ia po le size 2 mo aso whanau ma so se aso whailunga ina. A fia lafo fo i se tupe wha momoli i Samoa ma so se atunu o le lanolangi. A wane ngalo, o lo iai fo i tutonu o le Air Rubius Junior Market, ia le au unanga le Vico by Western Union Money Transfer. Le Western Union malana au unanga, malana tautua, ua loa tausanga. E lafo nei, e maua nei, e uma nei fo i lona wha au ngai na manatua e afe ane i le Air Rubius Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O
O le tuatusi 52 o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 512-252-valuvalu. Fesili mo le lipule o Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi Myers. Malatua le au nanga yo hello El Rubio's Junior Market i le fitu waso o le vaiaso. Le whale male ua tautaua o le Sir Winston Funeral Services i te tonu o le Bay Area, whapena fo i o Los Angeles, ma Orange County. O la le au nanga e whapena alo iei o le paketi e tolu tausanga, 5 tausanga, ma le se furu o tausanga. O le ala vare whenga inga ua mana o mia e le ainga, pa ua maari liu whatasi iei a wā aso o le lumanai, ai mai se le wala o pa ia le atua, o le whapena ona whiri lava e le ainga o le paketi lātou te ngā whātia, ma lātou na mana na oina. O le nei au nanga lo whapea, e se lau pasene umalava le lātou, fuafuanga umalava pe a whai ai whatau no wina atua o le nei wha moe, e fua fo i o tausanga talu ona o tau marilie i le malilenga. O le ofisa o le nei company o le fitu ono 5 lua tolu 5 iwa. O le telefoni whea veai o le tolu tasi fitu valu tasi o valu, wala au nei aluana na o Winston, o ia na o ngā whātia male au nanga. O lo whapena o nei e fōre lato tino whaali wafuefu po o le paketi e tutusa umalawa i le tolu 5 male se fulu. O le ale whenga inga tō te mana o mia man tō mali lia iai o le nā lava la whapena o na whātau no wina. O whea lai tupu mai o se whaalawe lave e whapena o no o atua le lato au nanga e kawa atua umalawa ile se lau o pasene i le tamfitinga o mātua ai le ngata fo i lea o le whātau no wina o le whare lawa singa ma mea umalawa le whapena o nā ia ngaia. Ia o le mata o tia rao le ngaluenga le nei o waito o telefo i tātou sa mōlo mana o mia le fisoswani ia wala au nei a Mareta Luana Nawa Winston i le numero le telefoni o le fitu o fitu ono le malua lua tolu li maiwa le ofisa mo le telefoni whea vea i o le tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu. Ia a whape whalaua e fia disco po e fia siwa wha reggae i siwa wha Samoa wala au nei e tuani le 5 ono lua tolu tasi o valu. O le e-Sun Production e whapena o nei lato le Specialized in Sound System Reinforcement. Whapena fo nei lato au nanga e wha atua iso se whaudu whalenga o aso whanau. I le ngata fo i lea e whapena o na whatasi atu fo i so se tu ainga whaafia e mana o mia ma whiriwhiria e a inga o le Sound System Rentals, DJ Services o le Backline ia val au ia e tonu le 5 ono lua tolu valu tasi o lua o le e-mail le 5starprosounds@gmail.com. Pa tonu nei a wani no manai e moni lava o iei tātou le taimi vivesi nei o le coronavirus ai au ngā pia lava o na whaafiso taia e tuweni le taimi nei o lo iei o le avanoa. E tuweni vala au i le 5 ono lua tolu valu tasi o lua ia e whapena o na whātaunuina a tua ai o le mana onga mane whaafiafianga ua tofaina e a inga. Ia o le nāo a tātou whāsaralaunga whāpisinisi le nei tū la, ia ai vi ia pe lava le lofa mareanga le leo le atua o i lātou umalava nei, ia o lo lātou whapena o na supportinga o le tātou leitio i runga le ea, ia e whaafitai vi ia lava le lofa mareanga le leo le atua. Ari itali watu tātou whāsaralaunga i le tasi o tū o le tātou porkalame ua 4 minuta te ene le tūlai valu, ua maua mai o se tala mai te tonu le ripoti wha popo o le netu la fiafi ua wha alia le malie o le waipuri o Los Angeles le fionga ia Kaseri ona ua maua o tala lo o iai nisi o company sa wha atonuine ala tau ina tapu ni o whaititoa a ua maua su enga o lo tatala pia lava o lea ripoti wha pia ua wha alia ilo na le fiafia ona sa tu ina atu pia i te tonu o le lautele ina ia tapu nia o whaita toa wa e to se lautanga te whaingaluenga te tonu le nei whale ai peta iane ua maua su enga o lo tatala whaita toa mangaru rue peo i la tau. Ta ia fo na whetalai ma toi ta ua te tonu o lan tanuanga whapea e le leila war pui whaatasi o mamaru ma le lautelo la tunu na lo le a whaina ma le tongu fitia o tangata te tele.
Ta ia na whape te tono lana ripoti ta Rusia a ia mana malama mana fauta a toa le ai a toa Los Angeles e tu sai ma le whatanunga ta ia o na tu inatu a o le taimile nei o le mea mua lava o le puipuia ma le marutia o le to tele malama maru o le tanu. Ia ua 5 nei minuta te ane le tula e valu ia ai usi mai o la to whaafonga ia wala se pese ua saunia mo o tau ia e palolo mai o tau au ia o le atai natu mo o tau le nei tula usi mai o la to whaafonga. Humble beginnings. Ia malo lava o le taimile nei ia Samoa le atunu pele ia wo mai le si u ia por kalame le nei tu la le lua tu la le sa o nofo atu le nei tu ia e mamone atu le nganga whaafitai tele lava ia to la o to mafuta mai ia whaafitai mo le taimi whaavanoina ia whapena na whaatumutumu li eina le atua e le tau taimi o whaangauina ia wā le tātou mafutanga le nei tu la fiafi ai le whapea fwena o le a umai I le tātou polkalame ia ua sauniuni mai fo I le whawhengainga ia lafo tau anu o la ia whaawawina o le tasi lua I tula o le rumanai ia whamole au le tuua ia e mafuta mai pea ia o le taimi o hau ne wa uma ia o la sauni mai o le sunga le whawhengainga e tu sai malana polkalame o le nei tu la fiafi ia e mua ai o na whaafitai ma whaamalo atu le tō tele o mwhaina tātou whaatasia le netu la fiafi ia Samoa tātou talo whaatasi ia ona tātou te area ma tau mawai.
Le tuai lo mātou ta māpa ia. Ia wa taunu mai le nei lua I tula le li ia whaafitai lo wanga lofa mara wanga le lei. Whaafitai le malosi. Ia lo fangia pa anga o le si wafonga o le tai a fau. I la tau o masani a matafoi se tasi wa fau o patasi mai le nei tula. Le li ia whamole whamanuia vai tutusa. Vai lua tutusa I la wa fio se manuia ia te la tau. Ia vi ia oilo mātou ta maa whaamavau. Whamanuia ia te la tau. Ai ola I mātou le lofa maranga le leo Yesu Kiriso. Ia whapenao na iai peola wa ngā lofa. I la wau ona lo muli mai malan pulkalame. I le suafo Yesu Kiriso. Amene.